bamwita Bulldog, benshi bamuzi nka Kimuzera, twamumenye mu ndirimbo nka puta n'izindi zitandukanye. Yandikiye perezida wa repubulika Paul Kagame amusaba ko yamugura itike izamwerekeza kureba umupira wa Arsenal ubwo izaba yageze ku mukino wa nyuma wa finale ya Champions League. Bulldog yagize ati sinigeze nshidikanya ku Mana kuva navuka, nyuma yo kubona Arsenal vs Real Madrid tonight cyangwa ijoro ryahise, sinakongera gushidikanya ko Arsenal na Visit Rwanda turagera kuri finale ya Champions League. Papa Ivan, I beg you, buy me a ticket for Munich. My instinct has never failed me. Iyi akaba ari ibaruwa Bulldog yandikiye perezida wa repubulika Paul Kagame amusaba ko yazamugura itike kuko we yizeye ijana ko ikipe ya Arsenal izagera ku mukino wa nyuma wa finale ya Champions League. Tubibutsa ko mu minsi ishize ubwo ikipe ya Real Madrid yatsindwaga n'ikipe ya Arsenal, byose bituma ikipe ya Arsenal ikatisha itike yo kwerekeza muri kimwe cya kabiri cya Champions League, ubwo izaho n'ikipe ya PSG yazatsinda ikipe ya PSG igahita ikomereza ku mukino wa nyuma wa finale uzabera i Munich. Niho rero umuhanzi Bulldog yahereye ko asaba perezida wa repubulika Paul Kagame ko yamugura itike akazajya kureba umukino w'ikipe ya Arsenal ubwo izaba yageze ku mukino wa nyuma wa finale. Ese niyo kipe izahura na Arsenal ubwo izaba yageze ku mukino wa nyuma wa finale? Ikindi twababwira ko nuko ikipe ya Arsenal izahura n'ikipe ya PSG muri kimwe cya kabiri, zombi zamamariza Visit Rwanda. Uyu Bulldog aracyategereje niba koko iyi tike ye azayigurirwa nk'uko benshi bakomeje kubitegereza. We yitangarije ubwe ko afite icyizere ko iyi mesaje perezida Paul Kagame we azayibona. Reka tubashimire maze ubane natwe kuri Top TV Official, ndi Adalbert Topa.